into sithola emhlabeni seshiya la emhlabeni. Mama uJesu. uJesu uthi uzokuthanda forever. uJesu akadingi ukuthi akubhalele ingoma. uJesu akadingi nje ukuthi akubhalele i-love letter. Nawe namhlanje uzokukhumbuza ukuthi ngikuthanda forever. Bangakho abashilo bathi uzokuthanda ukufa. Vele uzokuthanda ukufa ngoba uzophelela ethuneni. Lomntana ngiyamthanda kahle lomntana umekahle uphakile umama wasekhaya hayi ngizomshada ngizomthola ngeyifo yami umshayelani ke ngimthanda forever ushaya kanjani into oyithandayo baby girl nayi promise ngempela ngoba seyakhona ama promise ring asayi uzomshada hayi lento yomnayeke iphele zomhlaba siyaphela nayinto selithi nayinto ngempela ngoba vele sonke soya ethuneni uyayazi impilo ngoba uma uyazi ukuthi kule mpilo after ukufanele uyazi impilo awusisobuza abantu ukuthi uphilelani omunye uphila nomntanakhe athi umntana ngimthanda ukufa idelele lento ingaqedi isikolo ngoba umama lithanda ukufa uJesu wabathanda abantu wabafela asawujosayine noma andaba esiphambane nathi lenze wesikoleni isono sakho before isenza wesikoleni nalezo sicabanayo ukuthi siyacabanga phela siyacabangelani ukuthi ayambona lo sithi asebenza uzenza ngcono hayibo njalo uNkulunkulu ubhekile athi halali akazoli uNkulunkulu unjani lo bakhathalelayo abantu uNkulunkulu unoswelo uJesu yabathanda bakhe yikho uzisa ubuhlungu ukuthi wena uhlalela iBhayibheli 24/7 ugada impilo yakho uyamhetha baby girl uyabona umzimba ukhathele day and night please uyalalwa uyasidweba sithini manje umzimba wakho kuyiphepha wonke umuntu ofika ngathi ufuna ukugcoka uphethizela kuwo awuthiyami vele ithama lakho likuthandi maka nangubaba uNkulunkulu wathi mina ngizoba ubaba ngoba wathi bekazi ukuthi uzenzakala kanje emhlabeni vele baba babenyama bayabaleka vele baba babenyama bayazithembisa bayigcini vele baba babenyama banefavoritism mana uNkulunkulu okuthandayo uyakuthanda okay shop ke ngalezo zandla uyifasiliza wafasa amajoyi wabhema washayelela ubuhle bakho mana uShesathi ngikufuna njalo ngikuthanda njalo ngoba nawe kusikolele vele kuzosithatha isikhathi ufuna igazi lakaJesu yilo kuphela zokusiza abantu ababona babalekela ukufa bathani namzakuba umsibani ufase ngizoba invisible ngeke ngithinteke ngisho nasesikoleni ngeke bangithinte umntana esikoleni xabanisa abantu othisha nabafundi ngokhonta ithembile omunye bathi hayi mina ngizophuza izonginikeza amandla angeke bangithinte labaNkulunkulu bayasixabanisa ngoba basazi kanjani masithatha ukuhlaba inkomo ukuhlaba imbuzi sisifakile iphandla bese siyaxabana bese siyathukana abankulunkulu abanjani labo abankulunkulu abanjani abangaboni inyembezi zabantongana impela khaya umama kalala ekhaya
akekho umuntu ozosiza uJesu kuphela. Akekho ngisho namabhizinisi ayikasi. Umakhelwane wona ufuna ukuselapha abanye abantu, ufuna nakulomona. Lomona lozoqeda uJesu kuphela. Umuntu onjani ongafuni ukubona omunye umuntu aphumelele? Umuntu onjani ongafuni ukuhlulwa? uNkulunkulu usifile izipho. Ukuphila kwakho wayipha namo kwami. Ufunani into kamakhelwane? Wasanikeza ikhona athi thanda umakhelwane njengoba wena usanda. Ayafika usathane wayitshintsha. Hayi ka uyathanda. Ungisala kanjani iskimu sami uyibhemisa? Ungisala kanjani iskimu sami uyovisa isikolo? Ungisala kanjani iskimu sami ungitshela ukuthi ale already lakhula kuphela? Ungisalile moslo mama utshela ukuthi uyaphela. Show me. Hayi. 242 vele. Hayi umuntu amuzozana nomngane wakhe kuthiwa yi242 ehlisa itsho mkhonto ezoyithola nawe asame sodla kamnandi. Uyambulala ishoni. Uyambulala ishoni. Ngoba impilo yena ayifani. And kubuhlungu ngoba wena uzophelela today. Oyimela sala xoxa indaba. Kwenzakaleni. Ngoba vele kuyenzakala ukuthi lihambe lithi buye wena ngabi. Ngoba sonke sozimela ukuthi besenzani la emhlabeni. Noma kushuthi impilo yakho ingabe uthokozile nangale mpilo ephilayo. Sisakrikhona wena ngezinto ezixoxayo ayimpresi ngamagama washoyo na. Ngoba impilo akusethu. Impilo akusethu ukufa kufikile emdeni. Kufikile ukufa emdeni. Akukufa yini ngoba ukufa umoya. Vala amawindo. Vala iminyango. Makangeni ukufa. Thatha leyo medical aid. Thatha ipolisi. Zikhave wena. Makukufakeza. Kufa kufikile. Kufa khona. Yikho Jesu makafika ngikuphila mina. Nayi antidote. Nayi immortality ke. Nawo mandla phezu kwabanye amandla. Ngoba kufa kuza ngendlela eningi. Omunye ushusha ikhanda. Athi hayi ikhanda lami. So yawona wena lento. Umuntu athi hayi isifo samantombazane isimo sami. Kwenzakaleni abantu sebabona izinto zobumnyama. Kwenzakaleni abantu sebabonazela kwezinto ezibasisifuni. Kwenzakaleni ukuthi abantu bajwayele ukuphila kabi. Kwenzakaleni ukuthi sidlulele umuntu angasamazi umuntu ukuthi uyini. Sesiyenzana, sesiyadelelana, sesiyazondana. Umzali kanjani umuntu ongamazi? Akekho omunye umuntu ongasiza uJesu kuphela. Ngoba manje abomama kulula ukuthi bangakwazi ukuphuza abantwana. Athi hayi ngimzali mosi. Ubaba athi hayi le ntwana lezi zabheda vele. Shut up ama-hotman. Uwena i-hotman wenzani? Ngoba uNkulunkulu ubeka kule gasi for a reason. uNkulunkulu ubeka kule community for a reason. uNkulunkulu for the fact ukuthi usavuka ekuseni unamandla okubloka ubheka iy'ngane ezesikoleni ezibuye habulisa le ntwana. Batshele ngempilo. Ngoba vele nabo abayazi. Basitshela ukuthi impilo abafazi, impilo abantu abalale nabo ukuthi bayingakhi, impilo yokumisisa ukuthi hayi man. Indlela uJesu kuphela. Indlela uJesu kuphela. Ayikho enye. Omunye wafuna uJesu ebandleni. Wathi hayi mina ngisesonto ngifuna uJesu. Kanti uqhikha inhliziyo yakhe. Ngoba sesijwayele ukuthi siyayuzana. Bantwana basikhaya uJesu angeke sikwazi ukumyuza. Uthola izinto zomuntu uma une-relationship naye. uJesu angeke afike kuyo aziforce athi ngithathe ngenkani. Akafostani. Ngoba la emhlabeni vele abantu bayafostana ukuthi ubathande. Maka uJesu uthi come as you are. Woza njengoba unjalo asili. Angeke akuforce uJesu. Angeke akusele ngesilini. Angeke akudubise iy'nyawo. Angeke akulahlekise ngomsebenzi ukuthi hayi khumbula phela ukuthi wena you have a calling upon your life. Vele sonke sibiziwe. Why are
Amen. Akekho umuntu ongasiza omunye. Namhlanje siyamemezela ngokuba phakathi kwabantu ukhona yena uNkulunkulu amthumele emhlabeni yokuba sisiza abantu. Ngoba elinye igama lakhe nathi singathi uJesu usiza abantu. uJesu uyabasiza abantu. uJesu uyabasiza abantu. Ngoba uyabathanda abantu. Asimemezele lento akekho ongakusiza. Mabezo mina balolu Cyril Ramaphosa bathi uCyril Ramaphosa uuseless akakwazi kusiza. Bagqoka ikipa, abanye bagqoka isigreen, abanye bagqoka isired. Bafuna umuntu ongabasiza kodwa akekho ongabasiza. uJesu yena yedwa. Angeke uCyril abasize abantu. Angeke basize abantu. Lalela sikusho lokhu. Abantu angeke basizwe omunye. Munye atobhala kahle bakabhala. Athi munye umlameli. Phakathi komuntu noNkulunkulu. uJesu. Uyayazi ngasenkolo. Kithi asili nabantu. Asili nabantu. Ngayibona ipresident yamenhle yathi yazama ukuba impressa aba-impresseki. Wathi yazama ukubanikeza ama-370 but ama-370 amancane. Wathi yazama ngoba sili nabantu silona mimoya. Wathi omunye hayi masingafaka uZuma uzoba ngcono. Naye sikasamfaka wahluleka ukusiza. Ngoba akekho umuntu ongasiza umuntu. Akekho umuntu ongasiza umuntu. Siyamemezela emndeni. Ngelinye ilanga thina sakhula bathi khona uSosobala. Ngelinye ilanga uSosobala wafaka uneline kwakhe. Wafaka unelayinende. Abantu bazofuna usizo. Lo basizayo sekafile. Hayibo. Kanti labantu esithi bayasiza bayafa nabo. Lalela lo simemezelayo yilona bukufa. Hayi phela nayo ke wafa. Bakhala abantu bathi ithemba lifile. Bathi ithemba lisekho. Uyayazi ya 3 days yakaJesu. Yasazi lesa stola bathi Good Friday. Sunday ekuseni uJesu bambona abuyile phakathi kwabo. Abuya ngoba ukufa. Ayangimbonanga. Angimbonanga abantu basemndeni. Umuntu ongangoba ukufa. Ayangimbonanga. uJesu yena yedwa. Ngibona abantu abathi bakwazi ukusiza abantu bafa. Yamkhumbula lo yamthona loya othi impilo yami yamosheka since kwafuma mami. Yamkhumbula lo yamthona loya othi impilo yami yaqala ukuba nama-problems the day ubaba afa. Ngoba lo mntwana bekazi ukuthi umuntu omsizayo ubabakhe. Bekazi ukuthi umuntu omsizayo umamakhe. Lalala mntwana nakuJesu nakusiza abantu. Athi omunye yena yasiza ngeqiniso. uJesu akasizi kuphela kodwa uJesu uyasiza ngeqiniso. Athi omunye umhlobo wami uJesu. Athi omunye akangibaleli namacala ami. Hayi kanti uJesu njani? Asiyamemezela. Simemezela uJesu omnene. Simemezela uJesu onothando. Akekho umuntu ongasiza omunye umuntu. Sathi Slay Queen mangatholi i-out mali. Mangatholi ubhuti ophetha kahle. Bamphetshela nabaqeda bamromba. Bamphetshela bamfakela i-AIDS. Uyagula namhlanje. Lento beyislay izolo ngoba kahle yafuna usizo lu-wrong. Siyamemezela. Akekho umuntu osiza ngeqiniso. Abanye labakusiza khona into abayifunayo. Now indaba behave ngathi Slay Queen. Funa ukusizwa bobhuti.
bakufakela imali bakwenzela izinto wena ulele phezu kombhede bakwenzela yonke into ubiza ikutu ulele phezu kombhede ubona ngathi yakusiza ngoba naye uPut Maswidi kodwa uPut Maswidi unabantwana bakhe angabanakekeli kunendaba ezimhlulayo umuntu uyasiza kodwa hayi ngeqiniso. Nawuyazi abantu othe uyabasiza bobasiza ngamanga bobasiza uthephe something bobasiza ufuna ukubona something kodwa nangu Jesu osiza ngeqiniso nangu Jesu osiza ngeqiniso. Akekho umuntu ongakusiza akekho umuntu ongakusiza ngisho nomfundisi angeke akusize nabefundisi bakaSathane abafika balala nesitoko wathi isitoko pastor wafika usisi azosiza umfundisi ngoba akazi ukuthi nomfundisi akanasizwa usizwa uJesu asenze khona athi hayi ngizomfaka ephepheni ngizohamba ngimyise kumakamba ngimhlase malagele ayithi uthi akusiza kodwa akusizi ngeqiniso siyabebezela mndeni nangu Jesu uyasiza ngeqiniso. Afuthi ngeke ukuhlanyela ipresident yami ngeke la ukuhlanyela ipresident yami angeke ikwazi ukunisiza ngeke la ukuhlanyela ipresident yami angeke ikwazi ukunisiza nonke ngeke la ukuhlanyela ipresident yami ngoba nayo inenkinga zayo nayo iyagula sometimes nakagula kumele aqalane nawe ngeke la ukuhlanyela ipresident yami bantu basepheleni nangu Jesu uyasiza ngeqiniso. Jesu siza ngeqiniso. Jesu akusila abangani bakho abakujuthayo bathi ayikati sediwalula kaw asethi ibhamu siyobangena asethi ama-R5 on uyashaya isibhamu mawufika laphaya babaleke bakushiya endaweni bayasiza bona kodwa hayi ngeqiniso nangu Jesu asizayo asiza ngeqiniso. Weza omunye othi uyakwazi ukusiza abantu wasibiza igama wayishintsha igama wathi yena uyinyoka yehlathi afuna ukusikapha igama elisithusayo nakaqeda masifika uyathi uyasiza asifake iy'ntambo nakatata besathi kithi le ntambo iyagada marugada ukuthi kalahleki Nkosi yami ngifake into egade mina mele ngiyigade ingalahleki hayi lona uyasiza kodwa hayi ngeqiniso hayi lona uyasiza kodwa hayi ngeqiniso uyasiza kodwa hayi ngeqiniso nangu umhlobo nguJesu nangu umhlobo athi ngaphinda lawa magama uJesu akali nawe kodwa ufuna ukukusiza uJesu akekho against wena kodwa ufuna ukukusiza ngoba thina sifake entweni umuntu wathi wenza into eyenza yena namhlanje sekabheme kayi-9 nakaqala bekabhema kodwa manje yamkhontrola ngoba lento seyakubusa manje awusakwazi ukulala ungayenzanga awusakwazi ngahlangana nomunye onganangqondo wathi amanzi mabi uhalela ipiye bandayo seyambusa lona. Hayi Nkosi yami
nempintshi zakhe ehlakaniphe dom nazo sathi ayikawu nathi vele sifune eyi-1 anempintshi ezikusizayo eyibhedayo. Omunye wathi ayikawu ithi ngikusete wakusetela ukuthi ufe. Mfundisi nangu Jesu, nangu Jesu uyasiza neqiniso, uyasiza neqiniso. Awuthi sisho lento emnteni uJesu sikhona izinto ezithu azokukhulela zona ngoba lezinto sesiyakubusa. Into yokuqala isono, into yesithukufa. uJesu makeze emhlabeni bekazonqoba amandla esono, ngoba isono ilento ekwenzisa nento ungasayifuni, ikwenzisa ungasayifuni. Ngathi ngiyambona lo girl akasafuni ukulala nabo, kodwa ngoba isono sesiyamcontrola, ngoba isono simtshela ukuthi lento uthola ngayo imali, alale nomuntu angamfuni, alale nobaba angamthandi, alale nabantwana abancane. Oh baby girl, wenzani lo girl lona akazi ukuthi khona uJesu. mfundisi Akazi khona uJesu, akazi khona uJesu. Awuthi ngikubuze lenkinga lento obhekane nayo uzoyinqoba kanjani, uzoyinqoba kanjani? Futhi ngathi ngibuza iquestion wrong, ngathi ngakubuza ukuthi lento yakho ivelaphi, lento yakho ivelaphi? Why manje sokuqhamuka sogula? Velaphi lokugula? Ngathi right lo nakathi asilwe nenyama negazi. Lalelani ngiyakusho mnteni, impilo zethu angeke sibe right as long as kusakhona uSathane. As long as kusakhona uSathane. uSathane akamthandi umuntu, uSathane akamthandi umuntu. Ngathi ngaphinda into engishilo ezolo kokuthi inamba iphumile. Habashwe uSathane into afuna ukuyenza ukubabulala. Habashwe umuntu ayibulala hleka ayidisa ama-drugs afe abe high afe. Habashwe cabanga ukuthi le ntwana njengoba sewuyihleka ihlala ibasile, ihlala imnyama, ucabanga ukuthi beyicabanga ukuthi iyayibulala. Hayi akusiyiyo, inamba. Habashwe inamba iphumile. Akufa bonke, akufa abantwana abancane, akufa abantu abadala, akufa bogogo, akufa bomkhulu. Lalela, as long as uSathane khona awukho safe. Sathane masufuna ukubulala nane-stress, wena udisguise kamnandi. Abantu nabakubhekile bathi impilo yakhe ihlangene, kodwa soloku ukhalela ubabakho. Alaziwa lethe imali yethu, nawe uyaphinda ulala nabantwana babantu ngathi ufuza ubabakho. So ngathi uyamfuza yabo, ngathi uyamfuza ukhala kanje. Ubaba bangimazi, angaze ngaba ne-relationship nobabami, kodwa na ulala namadoda amaningi. Ngathi uyamfuza kanje, ngathi uyamfuza kanje, ngoba inamanamba iphumile. Habashwe kodwa masimemezele indoda esizayo. uJesu siza abantu. Bathi omunye umama la eBhayibhelini bathi bekagula, bathi lo mama wabona ukuthi ngiyagula, aphethwe yinto angazi ukuthi uyithatheni. Bathi lo mama bekableeda for 12 years, ableeda. Khona abantu esithi bayaphila kanti bayableeda. Akasafuni imishado ngoba uyableeda. Bahlala ngayo kakhulu ngoba uyableeda. Khona abantu abalimale kabuhlungu empilweni, khona abantu uSathane abalimaze kabuhlungu, khona intwana uSathane ayilimaze kabuhlungu, khona amakhaya uSathane awalimaze kabuhlungu. Ngahlangana nomunye
bathi wazamthola usizo, wazama abantu abazomsiza, bathi kodwa ukuphila kwakhe kwaqhubeka. Kunini uthi abazama bangakusizi? Ngabona lo mntwana bathi hamba ama-psychologist, angekho umntwana onje, abantwana vele bayahlanya, kodwa lo hlala umdlula akathola i-psychologist. Lalela, ayimsizanga nayo. Omunye bathi alihlanyiswa ukuthi uhlale eJozi, asimthatha ehlala no-anti emaplasini, wafika emakhaya wayenza lento yakhe ngoba uyaphila, angeke abe right ugele, ngeke ibe right le ntwana, kushoda uJesu. Sibathe sithi siyamzama ngoba nikwenzela yonke into ungayenza ama-drugs. Ngithengela wonke amateko owafunayo namalebuli owathandayo. Mntanami please ungadla ama-drugs. Yawadla bayithembe la mateko adurayo, wathengisa wona. Yawadla bayithembe la malebuli, iboyi Galax Boy. Mama siyazama kodwa siyaqhubeka nokuphila. Hayi kufuna uJesu, kufuna uJesu, bantu basemntani kufuna uJesu, awujami kufuna uJesu, mama kufuna uJesu, funa uJesu. Bathi lo mama wazama, wahamba waspenda nemali, bathi wathola ama-physician kodwa kwaqhubeka, wathola inyanga kodwa kwaqhubeka, kodwa khona into ayishoyo iBhayibheli, khona into ayishoyo obhalayo. Wathi one day lo mama wezwa ngoJesu, wathi lo mama lo, okay fine, ngiyabona ngihlupheke kanje, okay fine, sekulahlekela into yonke yomzama. Hayi awuphuzama uJesu, awuthi ngizama uJesu, awuphuzama uJesu, awuthi ngimzama. Bathi lo mama lo nini wasondela, makathi uyamfuna lo Jesu khona, wamthola kugcwele, wamthola abantu bamsaraundile, kodwa usaraunda abantu abangafuni next week. Khona umuntu engimaziyo mina oblidiswa abantu besonto, ngoba abantu besonto bakhohlakele, athi angisamfuni uNkulunkulu. Yebo hayi ukuthi bayasonta ba-right, hayi kokuthi ngoba banezambatho ba-right, nabo bayabhida, nabo benjalo bakhohlakele phezu kwezambatho, benza imihlolo phezu kwezambatho. Hayi bonile amithi bamshuthile, agqoke isambatho, bonile amithi bamshuthile, ayesontweni kodwa wenza imikhuba ngoba kufuna uJesu. Lalela, noma ngabe sowubhidiswa abantu, noma ngabe ubhidiswa umfundisi wakho, mfundisi uJesu. Ngoba isikhulu siyamfana. Wathi lo mama okay, isikhulu sivalile. Yebo baba, ngoba isikhulu sivalile. Wathi lo mama ngizoya kuye ngihamba ngamadolo, ngizoya kuye ngiguqe ngamadolo. Waguqa lo mama wayifosta indlela yakhe, wafosta ukuthi afike kuJesu. Lithi iBhayibheli makafika kuJesu wathinta umphetho wengubo kaJesu, bathi yonke lento ebeyimphethe yanqamuka, yonke into ehluphayo. Wafika kuJesu yalunga, wafika kuJesu yanqamuka. Loyabamyise kayi-7 erehab, fail 6 times, leyo 7 uyafeyila still. Ngoba kufuneka irehab, kufuna uJesu. Makangathola uJesu uzoba right. Loyanjalo maqala unyaka athi this year ngifuna ukuhlala ngesingini, uzogqoma 20 njalo makasitshela izinto
wenza izinto ezi-opposite ngoba kunaJesu. Kufuneka uJesu, bantu basemndeni uJesu, bantu basemndeni akusisonto uJesu, bantu basemndeni akusisambatho uJesu, bantu basemndeni akusimali uJesu, bantu basemndeni akusirehab uJesu. Omunye wafuna injabulo yakhe mara ufuna into ongeke uyithole. Hayi khona usathane nje ngeke ujabule wena, khona usathane ngeke. Wafuna injabulo yakhe, asimlanda ayifune etshwaleni kodwa akajabuli still. Wathola amalebula amakhulu, wathenga utshwala obudurayo ukuthi abantu bamkhuke kodwa akajabulanga still. Funa uJesu, funa uJesu, bantu basemndeni funa uJesu, akhaya semndeni funa uJesu, bomama funa uJesu, bobaba funa uJesu. Ngamthanda mina lona othi lenjabulo enginayo, lenjabulo enginayo iyafunyanwa ngokuza kuJesu. Injabulo iyatholakala mawuza kuJesu, ayikho kwezinye izinto. Ingoba nawe usujwayela amanga kakhulu, uyazi ukuthi lento yenza ikujabulise. Nawe usujwayela amanga kakhulu, utshintsha ama-flavor kodwa ujabule. Nawe usujwayela amanga kakhulu, wathenga impahla edurayo kodwa ujabule. Wathenga iLuwela, wathenga iChanel, uzama indlela ezintsha zaku-TikTok kokuthi uzojabula mara uyazi awujabule. Ngeke ujabuliswe yi-TikTok, jabuliswa ukuthi unedatha. Kufuneka uJesu, fundisi kufuneka uJesu, fundisi kufuneka uJesu. Bantu basemndeni sizo